Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sa bali manan napakasaritaan ti sagud mi ita agundaway. Ngam sakbay na kablawan taypay da Ma'am Unica Iha ni Regan Fragata, ni Analisa kan Fausto kan Natividad Family, nila di Sabal Rofel di Takwait kan Cabarugis Quirino Province kan ni Ma'am Ima Santos. Intay nga ro dandanggan ti episode 185. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumot amin kan kanjatang dan ko nagraw. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si Daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyak mo manan. Awan kwartak bakit? Uray piso awan. Ay, una yan. Nagrigat lakad tada pa nagbiag tayo na ay. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat da. Huwag nga rod Sang kasapol, sang kaapuyan mo ngamin ti matmat gadam. Kat anya ngay, tinapatag adda. Jay pulos nga awan. Huwag matkit di Iso padasak sa taga-broad lakay. Kay pangalaam ko may taramatam nga agabrod nga. Ay, daita nga rod ti problema. Awam mo ka mabalin na pagutangan dito Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramatim nga agabrod. Bakay. Aning kanagan. Umayak man. Ha? Uncle Bert! Wen, sak na rog. Ay na, simangpot kay magaya man manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon lang, kanagan. Kumusta kayon? Kastoy ay na, marigrigat lat, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadada magkuti ka sa saan niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, kita amot ti kalkalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo lang ngayon no agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman nak, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra lang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang mga iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mo, Uncle. Sige. Agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder balayo. Alam datoy. Igatang yu iti bagas ken sidaan nyo, aning. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitag mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpot ngamin at talaga da nga ulitig ko. Iso ti kasi singputan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, tapinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayo anya. Bakit? Ay, wen nga rod Iso nagasat ta. Taad dati ulitig ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso ti mang tulong kada tayo. Ala, intang rod makitsintan bakit? Ha? Mi, kunak man no da paki-extra ita ako nam. Diyak mapaanan. Tapno adda kadwam ang makitsinda. Tani, tadagsun ti bagas agatangam. Sige nga rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko badbado ti ubing aning. Usarin dagito anak mo. Ha? Ay na, nagsaya atan, Uncle. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun.
Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami talaga, Uncle. Ay, nasapay ko mataw matidog pa iti biyagyo. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runa ket imbilin na ka. Dahil dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, Uncle. Nasingped dahil dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isualuan niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, Uncle. Awan to pa igatang mi iti kanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay gatangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli akidya abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, Uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala. Iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong ka da tayo. Nagasat ta ko nam ah. Ay na, awang ngamin pamilya ni Uncle. Baak abaro dahi chay. Adamot pagsayaatan na ti di na panangasawa. Tadamang tulong ka da tayo, bakit? Wen ah. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong. Kaano kanong hagsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itad na ka. Amang ano malipatan na. Ipalagip mo to ah. Wen? Di na malipatan day jay. Kasapulam day jay. Tapno ada pang kuntakam kenkwana. No adda ni dya, bro. Wen lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsak adi na malipatan day jay. Oh. Ato yun ting kariking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno ada pang kuntaka kada kayo, wag? Wen, Uncle. Agsubliak mata ni dya Amerika inton maminsa na bigat. Mabayag siguro man rin. Sakto makabakasyon. Pagadalam dagitan lang mo. Tumulong ak para iti panagadal da. Wen, Uncle. Ay na, jak amuno kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan tong nga agbalin ang nakakasi. Ket mangibata kiti kwarta pang rugyan yung agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wala. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika nana. Wen ka no nga road. Iso nagasat kayo ta dangkel ni ani nga nasaya ati pa nagpuspuso na. Wala nana. Baka ngamin day nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Ah, kastaya. Hmm. Ay wen, iso ngay mayak ta. Agparaup kami no bigat. Sikanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ah, ay kwa. Adama aramidak no bigat nana. Anya? Ay ka, inton maminsan na bigat nga rod ah. Ta sigurado asan mi amal pa si Timay sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak nana Marta. Ha? Pasensya kayo nana, wen. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayo. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay, ako. Awan mo. Papa nakita bakit? Di ka mapan makiraap pa ya. Saan? Imbaga nga daramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di ah. Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni Uncle. Sobra dahil jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agistortan ah. Ay na, mabangkrap ka lahang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga rod ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siya umay.
Mabalin magkidi. Ngam paglakwan tangay lakay. Ket di ta sango ti balay Mangirwar kala iti lamisaan ken paglutuan mabalinang. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang ka. Una na, tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang ka. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda kadagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si Kajuna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No kunak awan utang awan. Anyan. Mala, mangalakan, Jonah, tabayadak pelang. Sakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha, ay saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay data pitser kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barkadak dagi JJ Ilay. Agshot kami bakal. Kaya't dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingpuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito. Ta dita kami unag tibalay ng agsya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak dito balay. Ta presentable ti balay ta bakal. Sana kas idi marmarba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan kanto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Kan, hun kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishball. Kadwang, kan ikam iti sili te sawsawan mi Anay, agit idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Minalam nga minapulutanan nyo kadagiti barkadam tilako. Isong awanan na. Anya? Ala, salabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman, uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti planok. Oo, sa bali, suportaran ng uncle Bert. Di labagbagi na. Iso arumbang laang, nga ibingay namit, ti kwarta na katata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta Mangibangon kay ti sabali a business kunam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a fishball. Sige nga ron. Hello, Aning. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello, uncle. Nasaya at latamat Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na tirupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, uncle. Ha? Kat, kumusta ba ti pagtagila ko iti fishball? Mayat mo, uncle. Ado ti customer ko. Iso na yung nakumatilako. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanen nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela da kita nakyo. Ay na, agyaman kami, uncle. Ay na, sapoy la kumataomat hidug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak matun nga aglako lakay. Ay na, apay-pay lang aming aglako-lako kaya. Ito damot binulan nga ipaw-pawit ng mo. Day tama nga ron ti pampanunutek. Parparigatag ka ti bagbagik nga aglako-lako ditan. Kadama binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agban-banog alag. Nan, mangtag ka mangkid di kwarta. Tadapa pa na. Papanamanan aya. Basta dakwarta mo, rumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare. Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay. For the boys only ka no. Rumwara mo nga ron damo papanak. Kidagitan nak tangay. Asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti adina. Aggidan tangarudan arumwar.
Saan mat na matatao daaning kan Greg dita balay da? Nagitilan nak dati adda dita. Wan, tabi si da, nana. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal, nana. Sursuren da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti Uncle da iji abroad ko naman. Ay sos, agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong kadakwada. Aramatan da kumay tinasaya at ati mawawat da tulong. Wan nga rod, nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman ni da. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Wan, nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan garbangan nyo ang makibiyang kada kami, nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangi sakit laang ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo? Leta bagbagi ti pakibiyangan nyo, nana. Nalaano di kay dumngag iti balakad. Tane, awam ba't sabsabali ka datayon, ta. Nabayagan nga kakaro ba tayo, makamu kayaw. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man ng Gilbert. Naabak tayo kortak. Impustak amin. Tati amok, pangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siyak nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagam ng mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaran tayo di kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabit lang nga rod tay nakaglod. Ta ultimo load, awanan. Inakpay la umutang i-gestor Wanya, nawaga mo ng Gilbert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo nga agun online? Anya? Apay ngay? Jak man mo. Busy siguro Sus, awan kwarta tayong bakit? Awan ka rin tayo. Aywan. Apay no, isalda ta pa'y lahang to balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng mo. Ha? Mabalin mo't Ngam, ada nga tamayat amang salda. Ano di ta? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asular ta. Isalda ta mo't tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka rin. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pa'y? Di namin sa nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan ngay mawawag. Anya? Kasano nga rudan? Anya, iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisal na balay tayo. Ay kapilitan samat na pumanaw tayo dito yan lakay. Nana Marta, agpakpakahasi kami. Makitent kami man pa lang iti sular niyo, nana. Ha? At datul dami, nana. Isuti pagbubong mi itaramidin mi pagnaidan mi. Ay, daytan, ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, nudim nga kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. Saan kumaakasta ti nagtungtung palan yaw? Wal nga rin, nana. Baso mi. Saan mi nga inaramat itinasaya at titulong dede Uncle Bert? Uwan, nana.
agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dahil di uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalayon ngam sinayang yo. Nana? Ang gamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Tama siya nakmed kadagiti anak yo. Sana da kayo ti pakasyak. Nudi kat kadagiti anak yo, Greg. Aneng. Agyaman kami, Nana. Ay, no, nagsayahat ka mo ito nakaroba, Nana. Agyaman kami na Marta. Ano san min at agrigat manen. Ta naglablabas kami mat ngamin. Di mi amo ti nararamid mi iti kalabas, Nana. Nala, agagawa kayo, tapno da pagbiag yaw. Kan tapno da pang paadal yaw kadagiti anak yaw. Di kag palastog no maparaburan ka iti bendisyon. Surwem ta agsubad kadagiti nakautangam iti naimbaga nakam saan ka tamanggundaway ti ammom nga aramidan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito iti rama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ensurat ni Jenna Almoite. Kandiyo kumalipatan ti like, share kan subscribe dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.